Diperlok mentak video ngani keren Jepang ke episode kebatama jong ke dia bersar versus super dan sar. Ku boleh pergi perlok bujur baru ke juga sana kini ke channel ke jonga ngakarmen ba video nak met ko khwai bakia. Diperlok sebaban page ke video hadu ban kut kenang ba pinyo bahagi jing tip ke bakabani Jepang ke episode kebatama jong ke dia bersar versus super dan sar. Diperlok ke episode kebatama jong ke dia bersar versus super dan sar ke bapan i mentak ke tiyo kalong ke betanat bahado kata mar ba armut ke star ke belawut ki wan hakane ke show. Tadi Shakti Kapoor baru cangki pandai. Empat kejingi kun betel mentah ketiyo ruk kalong kabi tenat bah bat kalong kabi syarkai bah do ketakta namar bah mentah ketiyo kenjat ya finalis ubah kado jong kene kasyo. Hadu mentarang don kandangut ke finalis hendang don kam so per finalis mentah ketiyo kenjat ya tau finalis ubah kado. Kejingi kun ke final de mentah kemet kat kiba hek ke skor nak tim India beransar nak tim super ansar kita banyo banjat yewe finalis nak tim kejongki te perlok kum do pin ong manu ban job ya kane ke betel ke mentah ke tiyo manu bayo banjat ita finalis bat manu bal sajat kum finalis kiba khado mentah ke tiyo katba kejingi kun betel handen kemet pedeng ke India beransar versus super ansar kalong ke bitanat bahado katakta bat ke besir keba hadu South League betel ki kun henen kemet nore kejingi kun kalong ke bayak haj hadu bukur ke episode ke bapni henen kemet ki yo mar sau point re mentah kan de ke final kat ke job kin yo banjat yewe finalis na ke tim ke jongki